laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Inshallah rahman iɗen e suratu Yusuf ndu lewru hanki en jangi fi hakkunde annabi Yusuf alayhi salam e nene Zulaykha de wira non sabo wonno ɓeygu makko kadi ɓeyguli annaba ɓen ko neniraɓe mee Allah dali wa azwajuhu ummahatul mu'minin yani ɓeyguli nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah dali ɓeyguli makko ɗin ko neniraɓe gonɗinɓe ɓen jonnon ɓeɗo annabaɓe luttuɓe kañum kadi sonnaɓe maɓɓe ɓen ko neniraɓe men oɗo sonnajo Zulaykha yewti hanki ko honɗum e eɓɓore kanko e sonnaɓe luttuɓen ɓe eɓɓanno oɗo annabajo Allah subhanahu wa ta'ala ko honɗum feƴƴuno ɗon e kawesaji mawɗi ɓoɗuɗe windanɗe e tasakuyeji molanaɗi e nder ko feƴƴi ɗon ko wiwɗen ka galleji me'en ye wattan fondo hakkunde sonnaɓe men ɓen e worɓe jananɓe si tawino nder ton hande noon a yiyay ko hawni ya aden goto no jogui chambre e salon tawa hinomo hino ɓeygu makko hino ɓiɓɓe worɓe janɗuɓe hino ɓiɓɓe rewɓe janɗuɓe woɓɓe goo wurin hara ko rewɓe ɗiɗo tawa ko ɗon ɗum haray renare nden hino barkiɗi e ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi mawnini hurɓini ko gasi wonde hakkunde duyiɗo e suddiɗo ko ɗin piiji fof ko piiji wattanteɗi hakkil telemma sengo ka gurdan eno gurdan ɗam wawirta yarde noon tawa ko yahande labande wondude e renare kañum e hiwgol piiji goo hino nder ton wawɗi bonnude ndimu ngum bonna nder suudu mum bonna programme uji ɗin enen noon alhamdulillah shukrulillah enen ɓe Allah tagi waɗi ɓaleɓe ɓen wonɓe kañum kadi e leyɗe ɓaleɓe ɓen e ɗen pankare molanaɗe e ɗin bonondaji molanaɗi no hakkindi ka men ga no wano arabe ɓen haray pankare ɗen hino hula hay hakkunde ɓen gotoɓe ɓen jiwɓe ɓen e worɓe ɓen wona ka rane ɓen to ka portoɓe ɓen to goɗɗo no faljodira e nene mum e yaye mum e pati mum e miñal nene mum ɗum fof hino wawi wonde ton kamɓe joni noon ɗin piiji fof ɗo asidi islamu on kañum no andi fi ɗum ƴetti laawi gasiteɗi rewede mum hara ɗin piiji wawete wattanede hakkille hara ɗi wonali ta ɗi laataki ko ɗum asina sa sallam hiɓe maaki hay pay koye goroy koye e deyoy koye si hewti e duuɓi goo ɓe maaki hadis maɓɓe selluɗo yamire ɓiɓɓe mon ɓen e julde nden tuma ɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi si ɓe heeɓi duuɓi sappo ɓe juulali focceɓe sendidiron worɓe ɓen jiwoy koye e goroy koye partir de duuɓi sappo joni noon a yeehi hellifaɓe sukaɓe hellifaɓe kañe jiwɓe hellifaɓe fof chambre goto e salon ta wirwirire nden ton ala wono waha donc ɗum ko ɗen hadisaji woni ko yedda ko hana wattanede hakkille hanki e nder suura on suratu Yusuf wano wirɗen noon wondema Allah subhanahu wa ta'ala o daali nahnu naqussu alayka ahsana alqasas meɗen qissanadema ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri labede e ko wiyete qissa ko qissa ko so tawi o janni o tindini
o édifii o mahi o formi ko ɗum woni qissa on hino moƴƴi ko so tawi tasakuyeji e windanɗe e darsuji molanaɗi holloji bani adama ko honno wawirta wurirde e ndiɗo leydi ha ñande wiya o maayi sabu on sagara ɗon na sagara welɗo fi sagara iwugol a tagama a wuuri ha a wallinama ɗa juulede hiɗa hatton jinni e moƴƴinede e tafede e formede e édifiyede ɓiɗɗo adama accitirtake ni jannete fewne ne'e tindine wakkiline e piiji ɗin si tawi o wonay nendi annabi Musa alayhi salam allahu lanɗon subhanahu wa ta'ala ɓayno faalamo fawde mission dongal monanagal mettugal naɓude Allah subhanahu wa ta'ala winomo law wastana'tuka li nafsi mi suɓikema an Musa fi hoore am mi suɓikema fi hoore am min ko ɗum wasi ari kadi e on suura ɗon aya goo kañum kandi nder ton ko Allah daali wali tusna ala ayni mi faala ya forme ya tafe hara ko e ley contrôle am min Allah wali tusna ala ayni ko ya moƴƴine ka physique ka moral eɗi jeena e sappo ka spirituel neɗɗanke on tafe o wona nindi ara pay kun ekkitete lampagol e diwgol e jowtagol l'éducation physique sa ɗum ɗo fof pay kun tafete mum nawon pay kun dappari wono noon ta sport ji ɗin fof hay fuu se mum wona fubbagol na dogugol na lampagol na diwgol wona hay pus kañum koye woni ɗum ɗum burbuno burbunuri yara ɓira ɗum ɗon fof na ko laɓa ka portoɓe ɓen to paykun kala paykun ko law kun signata ko sport hombo kun suɓato ka l'école ndemo gayno e janngude haray woodi goɗɗum ko andi haray woodi goɗɗum ko andi hay si tawi hara on tigi jangiga ha muutike o yehi ton so windike ka l'école ji ton tun ko obligatoirement o windo sport go ñande goo mi yi min e suka men goɗo Cheikh Salma o ari goy ɗo ɗo jangi ha o gayni ɗo o yehi ton o janggoy ton ha o gayni o waɗi master o chef de service e département go e France o nela e Porto ñande goo mi yaadi Venise e nder Italie hari no wodno ko tampintan meɗe avion jetay mi ala solution mum nde ɗe tippo bruwiwi waɗay noppi ɗin udda wonde Moussa tawa nanta ko wolte ko maɗum nde ngal immo ɓay men aroyi ha komin tippoto ɗuman ni ha o yi o tawi mi geni ke woni usar ɗon andi ko watto min no ohe wo tame kine ɗen ha moƴƴa fofo boƴƴa ɗumanno ɗo wo haray iwi mi waɗi ɗum tun iwi fes minni ko honno andirɗa ɗum woka woni janngude ɗon kanko ko natation woni wadde fubbagol wo si ɓe muti ka nder ndiyam wo ko gootum o pression wonɗo wadde ɗo wo kono si ɓe waɗi ɗum nde wotere haray ɓe hetti noppi ɗin ɓe hetti ɗuma on fof ɗum noon fof koye nder eltagol ngol koye nder eltagol ngol e nder waɗugol goɗɗum janfere noon pay koye kam pay koye ko law windoto koye doggugol ma fubbagol ma ɗuma ko obligatoire ton sport en formation donc ko ɗum waɗi si ɓiɗɗo adama on no duwa tafede o tafe telema sengo ka ɓandu makko ka cellal makko o tafe telema sengo ka faamu makko ka needi makko e ka pinal makko no yirɗon ni pays hino développa tagaɗo kañum kadi no développa mo wona sous développé kadi wona duuɓi ɗi woni développa ko ay ɗo neɗɗo mo 70 ans ta goɗɗo mo 15 ans ɗa no ɓuuri mo ɓendude ɓuuri mo ande ko fewndi oɗa développi ke oɗa luttika wonɗon jon noon oɗo suura o édifiya en o jannay en o tindinay en oɗo qissa ɗo en gaynumo e yiyay piiji busko oɗo qissa janni en
no gasirte wonirde ka nder cuuɗi men enen e ɓeyguli men ɗin e yimɓe wonɓe nder ton ɓen eno gasirte wondirde e bengotoɓe men e siɓɓe men e sifa ɗin piiji eno gasirten wondirde hay ka nder kaso si tawi on tigi hoddiranama yaari ton e piiji ɗin 9 no somodiri no e nder o qissa joni noon ko ɗum waɗi si fuɗɗiɗen épisode qissa on ngo kadi épisode téléma sengo ko annabajo on naada ka nder kaso ɗon ko annabajo on naada ka nder kaso ɗon épisode go kañum kadi hino ɗon mo wonɗen janngude en jangguino ga wa dakala ma'ahu sijina fatayani naatidi e makko ka nder kaso ɗi mana sukaɓe ɗiɗo kadi naati ko fatayani gandi jaka kaso ngon asji ɗin fof naatay duuɓi ɗin fof no wawi naatde kaso ɓay koye no wawi naatde kaso ko ɗum waɗi ton mo yeehi ton o yeeyi ɗum fof no ton ɓenta kal mineur tawa ɓen ɗon kal malade ton nawnu ɓen ɓay koy kañe ɗumaji ɗin fopp no nder ton ino waali ton ko aduna goo kadi donc neɗɗo kañum kan no wawi natirde toon noneji bus no wawi natirde hara tooña no wawi natude hara bonnu tigi naɓa ton ɗum hino toon annabi yusufa ɗo kon ɗum o bonni ɗo ko addimo toon na sofu ha o tawi ko gotel e piiji ɗiɗi ko imma o waɗi ko harmi ko ma o naati ka kaso kanko tigi o suɓani hoore makko gon kaso gon ka tawi o ala solution ngo si wona o yeddi Allah ma o naati kaso o yiyani ɗum hoore makko kanko tigi o wi Allah ko kaso gon ɓuranimo o naati ngole Allah e yurmede makko nden fof wona wigol fi hiɗa feewi ɗa naɓidi e Allah ko Allah wi wo hiɗa e hoore mum a tampata sina ɗum Allah yurminaynomo ko sali waɗugol ko boni ko Allah subhanahu wa taala yurminamo ha gasa dandamo ka Allah watanomo dandude natugol kaso ma o moy so naati wona yontere kono duuɓi jeeɗɗi e hoore ko tooña 7 ans donc wona wiugol si tawi goɗɗo no jokki ko Allah faala kon tigi tigi no Allah faalira noon o heɓata tampereji goo mo wawi heɓde tampereji goo e hoore ko nantodiri Allah kon fof ko feewi kon fof ko moƴƴi kon fof mo wawi heɓde tampereji goo si wona ɗum Allah wallayno annabi Yusuf haraw natali ka kaso ɓay ko saabu peewal makko so memuno ɗum ɗa o nattano o wontayno toon o wona e nder noos hara ko ɗum tun o jokki ta joni ko kanko wona natowo o kanko wallata on tigui ha o natoya o wona toon yiilowo mukkal marionnette o ɗumanno o janfo lanɗo on ta mo andi mo somodiri e ɓeygu lanɗo on o janfo état o janfo peuple o kono wi kanko wakkilaki ɗum donc ko ɗum ɗo wiyete intègre mongol ennom intègre ennom loyal ɗo woni ɗum donc ɓiɗɗo tagaɗo noon ko on place o dowa wonde wata janfo yiɗuɗoma yanganima waɗanmaɗi fof na neɗɗanke yagal noon na ndimu noon wona diina hoccuɗoma a yeeyaɗo una e koloyru hoccuma adduma e palais tawi on ñaamiday on yariday o waɗanma chambre o waɗanma kala ko tagaɗo faalete kon fof mo yiiri ni o andaka iwri an goɗɗo waɗante ɗum ɗo fof ha gasa yiltoɗa jatoɗa ɓeygu makko bonnamo ndimu ngun ɗum ko neɗɗanke yagal noon ɗum ko diina noon tawa wakkilaki ɗum ko ɗum ɗone goɗɗum ɗon ko goɗɗum e ko suratu Yusuf janni en ka teddingol teddinɗo ɗum moƴƴagol e moƴƴiɗo e mum rento janfagol laaɓanɗo ɗum sura on janni en ɗum ko weli wo noon ko weli ko weeɓiti wo sabu koko weli ko weeɓiti ɓay ko wi haytalak mi hebilanike ma kala no debbo wawirta wonirande gorko fiyo gorko on faalemo e kala kadi ko faalaɗala wadde no faaliraɗa o ha ka faalaɗa o ko ɗum noon fof wiyete haytalak ɓeygulanɗo haala ma adallah
subhanallah wi Allah dandam wi yo Allah dandam innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun ni toñuɓe ɓen ɓe fof kala wonɗo e bara e fare tooñe o maloytaake no gasa noon o kirbinoto juuta kono haray ka feŋ o sakkitorta e male gongol si tawi ara o tooñi o wi noon on fen bonɗo ɗon o falaka tawegol e makko fi yo welu fewndo ɗo fi fewndo ɗo weeɓitike no weli wattande bonde nden o wi o wakkilaki par ce que innahu la yuflihu adh-dhalim jonnon ɗo kadi sukaɓe ɗiɗo kadi naadama nder ton ka woni ton kanko annabajo Allah o annabajo Allah on o distinguirike e kasoɓe wonɓe nder ton ɓen sabu gandal ngal Allah okkimo sabu moƴƴere e yurmede Allah nde Allah subhanahu wa ta'ala okkimo o woni koho nder ton o woni tedduɗo o woni nafuɗo nder ton kadi telema sengo ko andi kaw andiri ɗon ɓeeɗo landimo ha gasi ɗo yo jaaboɓe o yeetiɓe taw wondema taw wona hay ɗum ɗo tun o wi wona hay yetagol on tun ko hoyɗu ɗon ko hay son addanama ñamete ɗo yo ñamete on hewtu haray min mi andi ko honɗum addana ɗo hay ɗum ɗon taw o wolani ɓe ɗum ɗon ha gasi yiltoyi noon ɗo yo ɓe haawo ɓe ngalɗa ko honto ɗum iwi ko o hombo o wi ɗum ko heɓori ko tawhidi ɗum ko heɓori ko e wotinɗingol jooma ko e tabitugol e peewal ko e yaltugol e shirku yaltugol e bid'a ko ɗon ngal teddungal e ngal gandal heɓi wona mbileyagal waɗi simo anda ko ɓe ñamata kon ado arte wona mbileyagal no harmi shirku no harmi kono Allah subhanahu wa ta'ala no okka yoga e jiyaɓe makko ɓe suɓi sabu peewal maɓɓe e kulol maɓɓe Allah e sabu peewal e kulol Allah ronidirngal e maɓɓe ɗoɗi ɗo yimɓe ɓe tawata manta soro maɓɓe en nefininoke ñamali ko harmi toraki domali yiilaali mukkal golli yangi mum laaɓuki lakkere mum jangi diina faami janni woni sabu yimɓe buy yalti e majjere ari e peewal woni sabu yimɓe buy daɗi yite jahannama naati aljanna ta maɓɓe koye ɗum wonno ɗum arta e maɓɓe kamɓe tigi harana hay ko ɓe yangani allahu nan ɗon no yaltintinna moƴƴereji go'o huncitana ɓe yoga e gundoji tawana shirku na bida hay fusta ko immagol e waliyaku ngu Allah subhanahu wa ta'ala okki ɓe ko sifa ɗum ni ko ɗum wasi o wiɓe min o mo yiyotton enen ɗo na en gotungoy en ɓurdi bes en ɓurda noon jawdi ma ngari ma ɗum laamu ko ɓurdiɗen kaka peewal e ka kulol Allah e ka suɓede ka Allah suɓede nden ka Allah ko ɗon ɓurduɗen o wi wondema e inni taraktu mi akkiti millata dina qawmin yimɓe la yu'minuna billahi ɓe gonɗina Allah wa hum no kamɓe bil akhirati kal akhira hum kamɓe kafiruna ko ɓe yedduɓe wattaba'tu mi jokki millata dina aba'i ko oɗo wiyata dina mawɓe an ta ko gonga makko hula ay fus ko heddi kon fof e qur'ana ko si woni aba'i tun ko probléme inna wajadna aba'ana min tawi mawɓe amen ɓen e goɗɗum meɗen jokki ɗum na albalaw ko hiiɗen kon ka qur'an kono oɗo kanko o wi mi jokki diina babiraɓe am ɓen wattaba'tu mi jokki millata diina aba'i babiraɓe am ɓen ibrahima wa ishaqa wa yaquba o fuɗɗori dow ka soro makko dowdojo on patron ko wiyete tawhidi kon ko on ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jonni teddungal hay jonnugol e nde inde nde wonduɗen e mum Allah taali huwa sammakumul muslimina min qabl o wi on julɓe ko on suɓani on inde wonugol julɓe o nokku hombo o wi ɗum
ka wiɗo rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wi jooma waɗa min e ɓiɗɗo an on ismaila julɓe waɗa kadi e jurriya amen on kadi mofte julɓe ɗen mofte julɓe ɗon ko mofte mouhammadou ɗen na kanko wi en ɗum tawi ko dow ton ɗum iwi tawi ko patron tawhidi on annabi ibrahima mo allah subahana taala déclari weldigal hakkunde mum allah wi ibrahima mi jogitikama weldi enen lam faala e wonu weldi enen ɗiɗo ƴettima ami mi ƴettima eme modi ɗum ko teddungal ka nela sa sallam ɓe maaki ñande dargal yimɓe ɓen fof daroy to yeeso allah tawa batte gara mum pop no darori no allah taggiri ɗum noon ɓiɓɓe adama ɓen fof ko adete ɓornede coñci ko annabi ibrahima ɓey nelaɗo hay an o wi hi o adotola tan ko adote ɓornede ko fi honɗum koko wakkilino wirtede ɓorte ha laaɓa pos fof wiyamo o buge e nder yiite ko ɗum allah yoɓitirimo adede ɓornede nden ñande tawi noon ɓe oɗo woni wiide babiraɓe mum ɓen koye oɗo fuɗɗori hikki ɗon ɓiɗɗo on ɗo wiyeteɗo ishaqa on soro makko direct ben makko non so woloye ben makko yaquba tawi ɓeeɗo ɓe fof ko annabaɓe o wi mi jokki diina ɓeeɗo kan goɗɗo kadi no wawi tawde ɓeeɗo fof ha gasa o wonta goɗɗum go yimɓe ɓe dara wiya darale o ko ɓi waliw ni kono aramo kat pe pour ka makiru mo wojjina toon guite goɗɗo no ɗo no l'orchestre universitaire les fils de Raïs Seyd Nour Thiam kanko wonno chef orchestre o tanirawo Cheikh Oumar Tall en ligne on ha hewtoyi ben makko ko waliyaɓe ko accanaɓe ko nefiniɓe diina kono kanko wonno chef orchestre o wojjina e kolongaje ɗen ha ɗewa feruso otowal so fuɗɗo hodde guitare mum sifa ɗum kadi no wawi wonde si allah subahana taala suɓanikema mawɓe waliyaɓe nefiniɓe yanganiɓe diina hino laaba an kadi ka jokkitoɗa ɗon ɗum waɗi so wi kanko ko ɗon o jokkiti o wi ma kana lana hananamen menen jeygol amen menen on ɓe ƴiƴan amen gorol amen on e dewol amen ngol hananamen fes an nushrika billahi nde men sirkana allah min shay'in hay hunde si min waɗi ɗum na geɓal amen na lawol amen min jokki na ko min tawi noon o wi dalika ɗum noon jeyegol e ngol leñol e heɓa ɓen babiraɓe ɓe mi sifi ɗo wona e nder tawhidi on tawa ɓattotako ko wiyete shirku ko o wi dalika ɗum e min fadlillahi ɗum ko jeeya ɗum e ɓural allah alayna e dow amen no jeeya e ko allah okki men ɗum ko geɓal molanagal ngal allah subahana taala okki men wa ala nnasi e dow yimɓe ɓen kañum kadi kala e yimɓe ɓen kañum kadi wawɓe no min wayi ɗo ni marti e ko wiyete shirku kon fof jokki ko wiyete tawhidi kon haray ɓe kamɓe kadi ko ɓural molanagal ɓe heeɓi kamɓe kadi minen noon min heeɓi ngal e ligne ɓeɗon par ce que ligne ɓeɗon kadi woni annabi dawuda annabi souleymana fof koye keeci annabi ibrahima iwi kamɓe kadi ɓe wiwno wonnama ɓe heeɓi ɓe wolani hoore maɓɓe لدال ولقد آتينا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده المؤمنين فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين بيك ديوم بي غورل غوتو النبي سليمان يا النبي داود الله دال من أوكي داود يا سليمان غندا ɓe wi hay kono yo yimɓe ɓe inni men yetti allah ɓurnuɗo men e dow ko heewi e dow jeyaɓe makko gonɗinɓe ɓen allah daali sulaymana roni dawuda ɓay o maayi annabako ngun e laamu ngun e gandal ngal o wi annabi sulaymana o wi hay kono yo yimɓe minen min jannama hay ko colli yewtata min okkama kala hunde o wi ɗum ɗo noon ko ɓural molanagal ni ɓe on kadi
faami ɗum sifa ɗum hino woodi ɗo remarka yimɓe goo famille goo taɓe jangguitatake so janggi tun kamɓe on ta premier wono kadi famille ji gono toon kadi nayi on nanggodir ko huuɗaɓe ɓi guerenteɓe ka wi pansa o ɓen nayi o hewtali ben makko koye ben makko ñaaɗi kon e kuddidi ɓe ronnini o ɓattaki ndi yimɓe ɓen ko noneji kono ɓeeɗo on kamɓe e hino ko ɗum ɗo o qirritike nema Allah on e dow maɓɓe ha gasi yilti o haalani ɓe ɗum ɗo o wi walakinna ko woni tun aksara nnasi ko ɓuri hewde yimɓe ɓe la yashkuruna ɓe yettata nema Allah ɓe an kamɓe ɓe sikka ko wiyete nema Allah ko pradoje e sorti disinji e dollar e euro ɓe anna nema Allah kañum kadi tabbitugol e tawhid e qur'ana e sunna e peewal heɓugol yimɓe ka famille mum waliyaɓe jannuɓe nodduɓe faade diina Allah kan ɓe anda ɗum ko nema ko ɓe duwa yettirde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi so wi ko ɓuri hewde yimɓe ɓen heɓuɓe ɗum ɗo ɓen ɓe innali Allah merci tawi noon kanko annabajo Allah on kanko mo qirriti nema on e moƴƴere ɗe no yonimo kadi nema moƴƴere peewal e tawhide e kulol Allah e tawde jeygol makko ngol kañum kadi koye ɗum jeeya ko ɗum annabajo Allah o wooli tawi no yonimo kanko ɗum ɗo man torta kanko annabajo Allah o yilti noon mo jabade ɓe noon andi ɓe posaninomo question ka o wi ha joni mo nodde ɓe faade tawhid on taw o wi ya sahibayi sijin kono yo wondiɓɓe an ka kaso mes compagnons mais co-détenu ko ono yo wondiɓɓe an ka kaso tawi hande kadi annabajo Allah on ko teddi kon fof joni woni co-détenu tawi ko on statut o jogui o accepti statut on kadi hay o nodditike fo par ce que probléme kaso on kañum kadi ko ronkugol jaɓugol ɗum naɓata ɓandu ndu sa hewti nder ɗon andu a hewti woni kasojo ƴetta on statut ɗon wallina to doloki ustaji e teddugal e korkarare anda joni ton ɗo ko statut ɗo joguiɗa accepta jaɓa a wonayi ɓandu ɗuytata ko diabète nangatama tension nangata ore tranquille donc ɗum waɗi ɗo o wi ko ono yo wondiɓe an kasoɓe o wi ali ko ono yo kasoɓe c'est pas ce qu'il a dit hein vous les détenus ko wi mais co-détenus donc o jaɓi statut wonugol kasojo tawi ɓe fof maɓɓe ko ɓe kasoɓe naafi ko annabajo naafi ko koho naafi ko iwdi ɓe jaragol no ɗon jare kalina walna Ibrahima e kaso naatiɗa e nder to ɗum a woni nder toon lanni ɓude laamu awa Allah bonni fi nguɗo laamu terto ɗum terto ɗum tranquille wonɓe sabo ha ɗum ɗo rumani ɓen terto ɗum a woni nder toon taw sina ɗum ko koho ɓi koho tedduɗo ɓi tedduɗo ni ka kono wi ya sahibayi sijil ono yo wondiɓɓe an kasoɓe o wi a arbabun mutafarriquna e hara ko reweteɗi sertuɗi arbabun ko jam'u rabbun singulier arbabun pluriel ɗum faami ɗum rabbun singulier arbabun pluriel c'est à dire reweteɗi buy wiyete arbab reweteɗo goto wiyete rabb o wi ene a arbabun hara ko reweteɗi mutafarriquna sertuɗi hayrun ko ɗin ɓuri moƴƴude amillahu ka hara ko Allah alwahidu goto alqaharu hattanɗo o ɓuri moƴƴude jokkugol Allahu lanɗo goto bajjo seniɗo o hattanɗo jomiraɗo doole taguɗo ko tagete kon fof firlisotoɗo e dow tagore nden fof ɓattagol ɗon ɗaɓɓira ɗon balla rewa ɗon o wi harana ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e di Allahji buy ɗuɗuɗi sertuɗi kadi programme e noone il joue son rôle de da'i de prédicateur en prison mo wadde bayana mo noddande Allah ka nder kaso
mo wadde golle makko ɗe nder ton mo noddude ɓe faade tawhid faade kulol Allah ka nder kaso ko ɗum woni wadde ɗo qur'ana wi ma ta'buduna min dunihi on ala rewde ko wona o illa si wona asma'an inɗe sammaytumuha ɗe innuɗon antum onon wa aba'ukum e babiraɓe mon ɓen ma anzala llahu biha allah tippinanaali ɗe alhaa'u ta'udu ila al asma min sultanin dalil preuve o wi kala ko rewɗon si wona o wonaali ɗon rewa tawina allah subhanahu wa taala si wona inɗe ko inɗe wonɗon rewde inɗe ɗe innuɗon kadi sabu hay e huunde daraki wi kañum ko Allah hubal ko ndum ɓurno mawnude e sanamuji ɗin temettati e capanɗe jeego wonnoɗi ɗin kam nder suudu kaaba ha hande hubal wi'i ko Allah ha hande hubal wi'i saƴinay ndiyam ma okkoray ɓiɓɓe na kamɓe inni ko inna ala ko déclari ko Allah ala wona leɗɗe ɗen wona koode ɗen wona nange ngen kala ko rewa ko wona Allah baka dewal ngal e muɗum na kañum wiiti ɗum fawa ɗum ndunduɓe lesi ha moƴƴi ɓe inni ko Allah hara si ndu wowlayno ndu innayno on fenayi kono ndu wowlata e kala kañum kadi kirtu karture mbileyagal ngal e kirtu kartureji mum ɗin pop ko fiɓete ko kirtu kartanude kon fof kala inde mum e nduɗo ko fi hijab nduɗo ko fi arsike nduɗo ko fi ɓiɓɓe on sonnay ka ley tan ko naɓiray sen ka ɓawore ka ɗumanɗa ɗen yoway dow ɗumannotoɗa ko aroy wo ɗum ɗon kalay asma on ko ɓe wi ndundu ɓe wi ɗo ko fi ɓiɓɓe so ɓe arti janngo ɓe ni bon ko fi jawti ndu innata o e min ko fi ɓiɓɓe ko inɗe woni ɗe ɓe inni kamɓe babiraɓe maɓɓe ɓen Allah tippinana ɗum dalil wi certifiama nduɗo gaynayi ɗum ɗo tawa ko immorde Allah ma anzala llahu biha min sultan qur'ana wi inil hukmu ñawore nde wonanaali illa lillahi si wona Allah subhanahu wa ta'ala ko ñawata kon ha gasa wiya ko ɗum ɗo haani ko ɗum ɗo watte ko ɗum ɗo accete ko woodani ɗum ko jeyi on prérogative ɗon ɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko ɗum duwa wiwde ko ni économie on duwa wayirde ko ni jawdi ndin duwa ɗaɓɓirde ko ni fiscalité ji ɗin duwa wonirde ko ni ko wiyete kon code civil on code pénal procédure e corto carta ko Allah jeyno ɗum kala powɗuɗo ɗo wi ko wi wo ko ɓoggol koye ɓoggol o sakkitorte kala ko wiyete ñawore ko wiyete ordre ko wiyete justice ko wiyete éthique foppo muɗum ko goto duwa décidude ko kanko wiyata ko ɗum ɗo kala adduɗo séria go législation go wi ko ni gerdete haray ko o bandi kaka ɓoggol o sakkitorta inil hukmu ñaawugol ngol e ñaawore nden e décidugol ngol e shar'ingol ngol e législation on o wi ɗum ko woodani lillahi ko Allah tum ko ɗum annabajo Allah o wi o sukano dolni honno dolni e konnguɗi kono wiyete ko dolni e konnguɗi o mo hewti annabi Ibrahima donc koko o tawi o woni wolde koye ɗum heɓa koye ɗum o janɗi o wi kamɓe on ɓe duwa ka ɓattagol ɗa ɓe tawa ɗum inal hukmu illa lillah o wi amara o yamiri on décidowo on wiyeteɗo Allah on o yamiri Allah ta'budu wata o rew illa iyahu si wona kanko o yamiri wata o rew si wona kanko tun dhalika dinu ko kanɗo tigi woni diina alqayyimu ñiiɓuka kan
walakinna ko woni tun akthara nnasi ko ɓuri heewde yimɓe ɓe la yalamuna ɓe annda ja ko gandal andata o tawhide ɗo ka ko gandal andata o tawhidi ɗo ndaare mi haalani o lannoje ayeje ɗe refleta e mana on lannoje ayeje ɗe refleta e mana aya on o foppan o tawhid mo o ñoggi ɗo mo o resimi ɗo nde wotere ɗo ko saria on ko constitution on fof e niveau ji mum ɗi fof woni ko wooli ɗo e konngol gotol o wi kono ko jannguɓe gandata ɗum ko janngaɓe wata andude ɗum ko jannguɓe men ko gandal ngal addata e tawhid on ko ɗum jooɗiɗo no rewa Allah tum ɓattata ko deftere yata ka janguete o yi tarduɗo juɓulaga so yi Allah so tawi ko ni jaaɓu sinani kadi jaaɓu Allah no yaaji yurmede e to ha andano faalira noon no jaɓirta noon nani waɗira noon Allah no reeni ko woni ka ɓerɗe men kon mo reeni kono ko defte guluji jelu winda fiya andu ko jokkete ko yehe bibliothèque ji ñani l'islam ɗi yi'a ko winda ko ulama o en itti neniraje ɗen tun eɗe fawi defte guluji nayyi joni noon e nder ɗeɗo fof joɗɗa bi basiran pus anda ɓattota kadi ka janggete ɗon hiɗa juula ɗon tunturo ɓanto suma on hewti e ngal o zone no biredi andi sartiji mum ñawoje mum e rokunuji korka hay fof c'est bon ala ko anduɗa ɗa joɗude de majjere kadi fanki annabajo Allah on ɗo wi amara o yamiri alla ta'budu wata o rew illa iyahu si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala dalika kaɗo dina no woni addinu dina alqayyimu ñiɓuka kan walakinna ko woni tun akthara nnas ko ɓuri hewde yimɓe ɓe la yalamuna ɓe anda est ce que na gonga wooli ko fo andi tawhid andi ñawoje korkay ɗuma e ko woni nder ton kon fof 90% e ko woni rewde Allah kon anda pus nder ton woolay tun tentima noon fonctionnaire ɓeɓe yoɓe accu hakke ɗuɓi capannayyi ko mama sora won julde kamen ko ɗum ɗon heeɓi e diina kan kanko on alhamdoulillahi ta ɓiɓɓe fof ko mimi papis fop wala toon jiwo tiggiɗo wala toon jiwo taaruɗo wala toon jiwo mo wattata ko pantalon wala toon suka mo accita joboru hay goto e ɗe jiwele anda hay kono no longal lootorte duuɓi capannayyi noon ko mam sorma kon julde ka makka ko ɗon haaɗi batte ko wiyete diina e faamu diina ala ka nder suudu na affaire noon qur'ana o wi ya sahibay sijin mo jabade ɓe noon andi o noddiɓe tawhida tawa mo kala ko hoyɗi kon ko nanggoy wo koyo jaɓu tawhidi on faami ga mo kala so firti ɗo yon tigi jaɓu koddude on o jaɓa tawhid ko nanggoy kanko yi koye ɗongol moƴƴana goɗɗo e maɓɓe kono ma waaju waɗe taw ko ɗum waɗi portoɓe kamɓe ara ɓe waɗi psychologue ɓe heɓuɗo probléme ni da ɓe anndi o yaltoyta nawnar nden o maaye no woodi waajotoɓe ɗumanno jokkoɓe ɗo fi beru ko luttanimo kon yo wuuro e jam mari ɗum fof ha ɗum ni sulasugol on tigi yewtamo ɗumanno ha jaɓinamo nawigol tum pensan o an on amma yey janngo wona noon goɗɗo si holli ande a tawi boye situation waajomo ɗabbamo ɗatinamo ha si woloya noon ko wurɓini kon kono o amma yey janngo o ko sifande nawnere tigi warno alajji kaari ko ni net wonde ɓanndu no wula jemma ka tawi o mayara hewtali toyi ana no janna en on no wuuride no tagaɗo wonɗo situation sattuɗo ma o waaje o yewte
yewte o soulagé moral on ƴawne par ce que taga ɗon ko moral on wiye toon nangi won mbowi ka kaso kala hiwriɗo goɗɗo régistére e ɗuma golloɓe toon ɓen fof détenu ɓen elo moral ça va elo moral ça va moral on si yahi a yahi a lutta si satti a satti ndaare teli jetnoir makko o neeɓuno o neeɓi haa ɓe yehi ɓe nangi mo dande ɓe ɓoyli ɓe heli dande nde wotere noon so waawi mayde tawi o alaa ñaamde o alaa yarde docteur Alpha Oumar ɗimmojo makko on waɗaaɗo jetnoir on juutaano par ce que déjà fuɗɗi tun taw o duuda cigarette oɗa fiimata no yarata no teli tawi kadi no gonɗini no andi Allah ko gooto no jaɓi donc moral on sino woodi on tigi ƴettay tan yaha si moral ala no wira tun awa lanni a ñamata yarata hande kadi haray no andi no mayde ɗon kisan fawata koye Allah subhanahu wa taala o yiyata ɗi ɗummaji catastrophe ji waɗoji tsunamiji ɗuma yimɓe no yaltine e dokomji ta ɓe waɗi 2 semaines ley toon ɓe ñama ɓe yara hiɓe nder ko wuuli ɓe yaltine ta ɓe wuuri donc gonɗinal ngal tawhido no pooɗa neɗɗan kon e moral on e tabitugol eko satti kon eko metti kon on tigi résista net jiɓe ko on no guerre hara ko ɗum ɗo o wi ya sahibayi sijin ko ono yo wondiɓɓe an kaso amma ahadukuma amma goɗɗo e moon fa yasqi rabbahu khamran o yarnayi lanɗo makko on beere wa amma al akharu amma non ɗim oya fa yuslabu o fempete fa ta'kul ñaama fa ta'kulu tayru colli ɗi ñaama min ra'sihi immorde e hoore makko nden wi ɗum ɗo wala votre sort oya on andi o wiyali o goɗɗo e mo yaltayi yehoya yarnoya honno wiyete lanɗo mum on beere lanɗo on kaka nder gaso yarata beere seke e mana o yaltayi ka gaso taw on ɗon na kaso luttata o yaltay ka kaso ha gasa o yaha o wona gollowo lanɗo moƴƴinanowo lanɗo on beere nde goɗɗo e maɓɓe ko ɗum na on ɗon malama yaltugol ka kasota kadi kaka pale kadi natoyta o inni amma oya noon on ɗon o fempete colli ɗi ñama hoore makko de ɓay o wuuli ɗum ha gasi o mo ɗum ɗon on fuɗɗi kuyltude koyɗol ngol mi yituno kadi ɗum ɗo fiyo change fiyo don on change o ɗumanno ko wano noon ko honno noon ene min ko an ko wata sansude min kadi e bete hay si tawi mi hara colli ñamali hoore an nden ko honno o wooli ko honno expliqué ɗon piiji ha annabajo Allah wi qudiya al amru alladi fihi tastaftiya fiyake on ñawama fiyake mo landi ɗon langon o ñawama décidowo on dogamo mi sondodirta on o wi gasi solution ala Allahu lanɗon subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo o décidi lanni ko ma wona jon noon ɗo hande kadi na tawhido o wawata ɗannude oɗa mo colli ɗi ñamoyta hoore mum nden si tawhide ala o ma yay ado hewtoyde toon tigi noon ɗum ko chance moɗanaɗo noon kañum kadi andugol ma yay ha gasa no noon no heɓɓito ɗon e fito on joni ɓay ga on ara on tigi andi gasi ka goɗɗo filitanilan neɗɗo goo suka labaɗo wawɗo ɓornagol marnoɗo moyen no gerda taw o yaha e ndaaro kaw yaha e ndaaro o ɓennamo ala barɗe kaw yaha e ndaaro o ɓennamo ala barɗe
o décidi noon joni ɓay o ala barɗe ber ko lutti kon o fijay o noosa e ɓornoɗo faala o ama o yara beere o ɗumandi kanko o jogui on décision o wontoyle mo ala barɗe o maayi ko suka labaɗo fotuɗo ɗo andunoma anda noon fotuno moƴƴude si tawi ka ɗumanna o a neɓata wi awa ya ɓatto Allah ka wi awa ya ɓatto Allah ko ɗum wonno ko hani kon oɗo noon annabi Yusuf ɓattinomo ka nder kaso yewtimo waajimo ha o jaɓi o yalte dina shirku o jaɓi tawhid on koye mum o maayi ko tawhid o maayi ɗum ɗo tawimo qudiya al amru ñawama fiyake on fihi mo mum on tastaftiyani woni ko landi ɗon on wa qala alladi wi on wa qala o wi'ani lilladi on dhanna mo o felliti annahu no kanko naajin ko gañiɗo ko daɗuɗo min huma e maɓɓe kamɓe ɗiɗo nabi Yusuf alayhi salam andi ko ɗiɗo landi goto perdi goto daɗay kanko kadi o yeeti on ñande on yaltayno ɓay hewti ka o yaltata annabajo Allah um ɓannimo wolanimo ɗum ɗo kanko kadi o wi uskurni wola fi an inda rabbika ka jooma ma ɓayɗa kitede sa yahoyi innana lallanɗo langa do min kan langa mi wi'a mi waɗa mi woña mi hibba par ce que ko ɓuri hurɓinade programme kaso on koko on tigi yejjitete ko rapidement kasojo no yejjite par ce que wona fi yimɓe ɓen bonu koko ɓe rondi kon kamɓe kadi wona fi yimɓe ɓen bonu mais ko si tawiɗa ƴawdude yimɓe ɓen nen tippoɗa ɓe andita fima ka kupi wo hunde ɓe alama yiide fus batte ma hunde on kafa business ɓe yejjitete joni sans probléme ko ɗum ɗo annabajo Allah o wi'i sa yahoyi ɓaya hettike wolanoya lanɗo on fiyan ɗaɗa so yurminaylan o yaltinanmi ma situation hungo heɓoto o wimo ɗum kanko kadi qur'ana wi fa ansahu yejjintinnimo asheytanu seytane dicra rabbihi anditugol jooma makko ti faɗayaji wiyete double face e ƴetta firoji ɗiɗi ino sella annabajo Allah o yeeti oya si o yalti o yahoyi yo wola lanɗon fi makko o ndara so yaltinaymo nder ɗon o yalta tun foti weli on e situation yaasijo on o yejjita pes wolangol lanɗon fi oya seytane yejjintinnimo yottingol nelanga hino sella kadi annabi Yusuf alayhi salam mo nder ton o wiyayno tun yo Allah wallumo o yalta ɗo harana oya to nanda son famimo fa ansahu sheytanu seytane yejjintinnimo dicra rabbihi jantagol jooma makko ɗaɓɓirgol ngal ballal jooma makko Allah tigi naaduɗo mo nder ton on ɓay noon o acci on ɗon ɓay o acci Allah subhanahu wa ta'ala o wi oya wowlu fi oya to fa labisa fi sijini o woni ka kaso bida sinin yoga e duuɓi no wawa kadi koko tawi oya wolana lanɗo fi makko o yejjita o waɗi duuɓi jeɗɗi nder ton ɗiɗiɗi noon ulama en no jaɓini ɗo programme kaso gon ɗo o épisode ɗo ari ha ɗo épisode goo kadi molanaɗo e nder suura on no bokkiti ɗo koyɗol lanɗo on koyɗol lanɗo on wa qala al maliku lanɗo on wi'i
inni no min ara mi hoyɗi mi yi'i sab'a baqaratin na'i jeeɗiɗi simanin fayɗi yakuluhunna hino ñaama ɗin nayi jeeɗɗi fayɗi sabu nayi jeeɗiɗi ijafun horiɗi wa sab'a e jeeɗiɗi sumbulatin gabbe puɗi hudorin hecci mi yi'i ɗiɗo kañum kadi wa ukhara kañum e goɗɗi goo kadi yaabisatin yooruɗi mi yii ɗum ɗo mi hoyɗi ɗum ɗo ya ayyuhal mala'u ko ono yo dental firoɓe koyɗi wiɓe ko spécialiste firtay koyɗi na dente ɗen fof dey aftuni fitelan jabanelan fi ru'yaya e ngol koyɗol an ɗo in kuntum si tawi on laatike lir ru'ya wonande koyɗi ɗin taburuna ɗo wawi firtude fa belan ɗo ɓawo wi ko firtoɓe koyɗi ɗo gandi fi mum mi hoyɗi ɗum ɗo wallelan ɗo ɗum ɗo en yaññoto e mum janggo sallah jam wattaba'tu mi jokki millata dina aba'i babiraɓe am ɓen ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana hananama an nushrika billahi nde min sirkanta allah min shay'in hunde dalika ɗum ɗo min fadlillahi ko jaaɗum e ɓuran allah alayna e dow amen wa ala nasi e dow yimɓe ɓen walakinna ko won tun aksara nasi ɓuuri hewde yimɓe ɓen la yashkuruna ɓe yettata ɗum ya sahibay sikini kono yo wondiɓe an kaso a arbabum ko allaji mutafarriquna sertuɗi khayrun ɓuuri moƴƴude amillahu kahata ko allah alwahidu goto alqaharu hattanno ma ta'buduna wonani hiɗo rewa min dunihi ko wona makko illa asma'an si wona inɗe sammayto muhaɗe innuɗon ono wa antum ono wa aba'ukum e babiraɓe mon ɓen ma anzalallahu biya allah tippinanal ɗum min sultanin dalil inil hukmu ñawore nden nde fof mayre nde wonanali illa lillahi so wona allah subhanahu wa taala amara o yamiri allah ta'budu wa tawrew illa iyahu so wona kanko dalika dinul qayyim ka ɗo won dina ñeeɓu kaka walakin aksara nas ko wontumo ɓuuri hewde yimɓe la yalamuna ɓe allah ya sahibay sijini ko ono wondiɓe an gaso amma ahdukum amma goɗɗo e moɗon fa yasqi rabbahu o yarnayi joom makko hamran beere wa amma al akhara amma oya fa yuslabu o fempete fa ta'kulu tayru ñaama colli ɗin mi ra'si immorde e hoore makko ne qudi al amru alladi ñawama fiyake on alladi on fihi mo woni mo muɗum tastaftiyani landirɗon onon ɗino wa qala wiyani lilladi on danna mo sikki annahu no kanko najin ko malaɗo min huma e maɓɓe kamɓe ɗum uskurni woloy fiyan inda rabbika ka joom maɗa fa ansahu cheytan e yejjintinimo zicra rabbihi yewtugol yo joom makko fa labisa fi sijin o ñiiɓi ka kaso biɗa sinini yoga e duuɓi wa qala al maliku lanɗo winni no min ara mi yi saba bakaratin jeeɗiɗi nayi simanin fayɗi yakuluhunna no ñaama ɗin sabu on jeeɗiɗi nayi e jafun horiɗi wa sab'a mi yi kadi jeɗɗi sumbulatin puɗiriji hudurin tekkuɗi e hudurin ɗuma hecciɗuɗi wa ukhar mi yi kadi goɗɗi gono toon kadi yani sabo sumbulatin kañum kadi e yaabisatin yoruɗi ya ayyuhal mala'u ko ono yo dental aftuni fitelan yetelan yani jabanelan fi ru'yaya en ngol koyɗo lanɗo en kuntum so laati kelli ru'ya wonande koyɗin ta aburuna hiɗum firta laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal